Nego kwemitandege rimebe. Ndo mugakoyo. Tabakora ligwe irata to kumanya mwana kyoyo. Olenke yane. Iye mbura ya ingiri ko wari getitira. Injo. Niyo ko yagetari umbu. Wango igo sembu tuko ya bwa mure. Tena ari yagetonda ngiri nyagete. Toka bakora. Toka mzaba. Kanyaga we munyi ruba cyane. Ramo siara bo cyari baraboba. Toka so no to kudakoragira nyomba. Tuwagenda urusana kudakora bikira yini. Toki imiti y'ibicure bire, cyoki ingabikire. Ndizi TV. Ubwansu bw'umuguzi. Chitariki ni komichi umutinyo gatana na kabere omwaka w'ekiribu 2024 chinsani sano na ibere cyabona baso asenero bere boikirano ko eneke binango koletranda mangana mayabu na bere kagwateka korwa chingongo chionsi inye chinse astinse mo chiche mitandao asinse mo ya Facebook na bagotonyara Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net Nkerubo Frida nolio kaneke na chibi channel yogiri agwikira sole asenchira ya benenere Petra Mukira abakubwatanere Lydia Mose chinga kitoroche nigo serikali yabirige kwimukya egetambukiro imeyoro gongorwa gusi kwenekia ngotinyere obulendi magayo koboro kubulendi kweneke gwa asama tukamange chinga ki abantu abange babere bagusiria obugima bwabo nabigo magayo murayibwense ko umerana no murayibike magia ODM Raila Odinga nabigo bali bakwamerelia serikali nigo egati yabarayibichi kanisa korase county ya Kisii babere bagwesokya bene nabigo korwa ebirengerelyo byabo manchi muligerelia ayungati yali nkwaliganete asomo basolero toskatonyegera ngwira nanda sege keke kerebosyo elinde ngumanya mange asinjira yobwenye Umanchi umarigereri yango kwaligani bene ilinde tabito gusanga sobwamo gochakabona igagwika omwelyo amayaye bire bigani gotukwechaka korase county ya Kisii asingo kumenya bina nigo obulendi bwabere bokorokana ko bainsekigima ase chinsemo aimeye county yo magaya abantu kuba bagoitwa ase amatukabwango iga nabantu batamanyikaniti asensemo ya Kyogoro iyegotoka imeye ward ya Kyogoro ebunge yanyali chache egakoro kya bwangu igakya bagiye kwene kigwa nasomo ngino yo mabete kagosaga no bene naboigo goitwa goikagusiria obugima bwaye abulitkulia Jumamosi naboigo umwana ye gotigerwa chingoma chintindi asagendete kurwanerera obwene bwaye ekene kyo anenekireire abanyanyimbo wesokya bene naboigo gotinya obulendi asichinsemecho anechinga kyabamenye bensemeyo babere bakubolia abanyanyimbo koegwa egali linde kwene kibunango bale patrol chinga kichabutko Osubatie ke busi tanya goitwa enyiborero tanya goitwa naende abana baitu barega begipigipigi mbasumbogete abantu ngo bakira baba arash security is not all good tutagete abantu bako patrol chia ready kwa mubegeta kwa tebete nga patrol korekane maximum no nya catchment ya Kyogoro station ere ntambe yigeta bakamenyinkwa aso mwensi bakobera gango torole
patroli egokorekana burundu para makobitu muntu muyu obongo bwa embare ngibi ese konye busina abana bajunyetenya so bakungaina igo nje narwe honyo naki 21 days igongo jamma paresha abantu ga omusigari yarwaye agende tore turu abantu barakore gasi yekene ndoko na kuligerira to nagosumbuke myaka yose ingi twarwanete bitigara polisi twarwanete tojora security magega y'omurai bwense Dr. William Ruto kuumirana n'omurai b'ekyama gya ODM Raila Odinga nabo igo egati abarai bali bakwamirirya eserikali nigo ime kaunti ya Kisii abarai b'ekikanisa babere bagwesokia bene nabo igo kurwa ebirengereri byabo kubwatikana n'inganiyo oyabereka gukwana ase obwangoiga n'omurandia Peter Murwabe asabereka kwa okoboko enganeyo asikulinda sensemende aganirie eserikali kwenekya bunango tegererere kiriro ky'abasaye nabo igo kwenekya omulembe chinga kichonsi. Kwanza mimi nashukuru Mungu sana kwa mwelekeo ambao tumechukua kama taifa na kwa kule kuja pamoja kwa viongozi wetu. Ukweli ni kwamba kila taifa ni la Mungu na kuna vile Mungu anapeana mwelekeo. Kwa hiyo nishukuru sana. Tuliona mambo yaliyotokea na lazima kuwe na hatua za kuchukuliwa ndio watu waweze kuishi pamoja bila kuchali miaka au generation fulani, kwa sababu taifa hili la Kenya ni letu sisi wote, generation Z na sisi wengine ambao tulizaliwa mapema kidogo na wale wazee wetu waliozaliwa mapema. Na ukweli ni kwamba siwezi nikachangia sana, lakini kwa wazee kuna hekima. Kwa hiyo kuja kwa pamoja kwa mheshimiwa rais na mheshimiwa former prime minister na viongozi wengine ni kitu kizuri, na walipokuja pamoja walikuja pamoja kusema kwamba kutakuwa na kuja pamoja kwa makundi yote. Ndio maana nimesikia kwamba kuna jopo litafanywa la watu 150 na vijana 50. Ila kile ningependa kusema tu kwa mheshimiwa rais na viongozi wengine, kwa lile jopo, kwa wale vijana watakaohusishwa pale, nilisikia mheshimiwa akisema kwamba kila mtu atasimamia costs zake. Nasema tu vijana wanasema hawana kazi. Kwa hiyo lazima sisi ambao tulizaliwa mapema kidogo tuhakikishe kwamba maisha yao yamekuwa bora na taifa la Kenya litakuwa bora. Na nizungumze pia kwa vijana wetu kwa nafasi hii kwamba sisi pia ni Wakenya, wao pia ni Wakenya. Sisi ndio tumewazaa wengine na tumewazaa tukijua kwamba tumezaa Wakenya wengine. Na kwa hiyo tunachotaka kuangalia sana ni kwamba taifa la Kenya lipaki kuwa kitu kimoja. Pamoja na kwamba kuna mambo mengine tumefanya kimakosa, wale maybe wao tulizaliwa mapema, lakini taifa hili limekuja kwa amani. Na mimi ningependa sana kuona kwamba kuishi kwetu kwenda hapo mbeleni kuwe kwa amani na tuishi kama mtu mmoja, kusiwe na maafa ama kifo. Chiskuru choboroso nigo chigendete kwerubiria boikirano asbabeire bakoba asama miranio ya matera chinga kibabeire bagoika asekerengo ya regionals asensemeri ya Rift Valley nigo chiskuru chabere chiweso kebene na boigo kogokera obokoreri bwabo na bogi bitambukira babere bakuimukia ase ogoikirana ase ekerenge kyo ababwatani babete bagoikirana chinseme kyo nigo bairoko bokomurubirio CBC anene chinga kivane kebana nigo bere gokorokereria aboro kigwa oboikirano ababere bagweso kebene eli gutumika ebyegwa byabo ase okwegendereria. In counties, that means this is already almost a third of the republic. So our music, regional music festivals should actually be able to mirror the standards of the national level. This is a very, very big event. I want to ask with a lot of humility our teachers to showcase their best in terms of taking care of the teams. Discipline, as we know, is very, very paramount. Competition ilikuwa tight, but nashukuru Mungu kwa kuwa ameniwezesha nimekuwa number 1. The role of teachers and schools is to ensure that we identify talents of the students. Because what is happening is the white-collar jobs are no more available. So it is good to identify the talent of an individual and they pursue those talents. Those talents may be, some children may be good in technical education.
And if they specialize in those talents, they can earn a living because of talents. Katika mtaala wa CBC wanafunzi wanafunzwa Kifaransa, kumeletwa Kifaransa, ambapo ukiangalia kwa miaka iliyopita ambapo hakuwa na mtaala huu hakuwa kunaweza kufunzwa Kifaransa katika shule za msingi. Nabaigo asechinsa chindeni ya serikali gendete kubika emirobele mekiranu kweni kebnango sirero omwana omunyaruka asekirenga gyokwenyorera chiseme wekiranu asensemeri ya Trans Nzoia nigo ababwatani babiri bagwesokya bene nabaigo kwenana ebitamba byobochenu bunenchire ya moyo kweni kebna omwana omunyaruka ngogenderare kwenyorera chiseme chinga kichiri agutwa. Asante sana. Kufanya aje? Kuvaliwa. Ni kuhakikisha ya kwamba hakuna msichana hata mmoja ataenda kufanya kibarua ili kupata ama kununua sodo. Kwa sababu kazi ya msichana tunataka afanye ni kusoma. Serikali kuu pamoja na wazazi tuhakikishe tumeweka mazingira yanayofaa na kuwapatia vyombo ama vifaa ambavyo vinahitajika ili watoto wetu waweze kusoma. Walimu wakuu, hii ni kitu ya kusaidia mtoto msichana, wapewe waweke nyumbani. Kwa shule tunaweka ile emergency because wengine wanaipata for the first time, hawakuipangia na wako shule, watapewa shuleni. Ile ingine ya kungojea 3 months aende awekewe na mama yake, ndio mama yake pia ajue. Goso asamangana lingete chigosori omwanchi murigelia nigongo kumenya buna eskuru yaba muraya Nyakongo eyo gotoka ase wodi ya Gisima ebunge ya Kitutu Masaba nigegendeta kwerubilia bwikirano bosi bwe chigosori cha rugby ekyo kirabe chigokorekana sensemeli yeskuru ya Cardinal Tunga Mosocho kulengana no morokia otenenerete gosori yo eno kombima nigo aberiga kwenike buna nigo bali bako gosoli yoba bikire omukia kegima kerenga nigo barabe bagosika gochia ase egetambukiro kende. Sasa huu mchezo wa rugby wa vijana wa Nyakongo Boys tulianzia sub-divisional level, tukakuwa number 1, tukaenda sub-county, tukacheza tukakuwa number 1, tukaenda county ambayo ilichezwa Tekano Boys, tena tukaepuka bora tukakuwa number 2. Narrowly we lost narrowly to Tekano 10-7, and now we are proceeding to regional, which is taking place at Cardinal Boys Mosocho. As perceived, rugby 3 game race. Maybe we got this. We go to our so I think that's to Kunya. It is to rugby. And then of course, we want to get expect wins. Akuri ningi chitibangete. Nindi no kukania. Naninga mwetika omura mba kugwe. But the Madras to Kunyara and in Kukwatamo. I believe Nyasa Karin to the champions. Of course, Chirijo, Yanyas. Muamusi into the world. Yakongone, Lava Usi. Mochimoto Guatis, Mochimotochi, talk of Nino Bayamo, at least a central way on your head could be Chirijo. Amone to Amo Navas. Asensemo ya bagosori nigo babire bakorokia okwegena kwabo gochikwenyorera obobui singa kibaba gusanga na babire bakonyora amaige lyo kurwasaba bwatani ekyo kyaberege kubamenta chinguru nabo igokoroke buna mbachigosika uchia asege tambukiro kende kurende nigo bagania abatyotereri gwesokya bene ase chigosori cheri tukolia lero ekirabe chigokorekana ase eskuru ya Cardinal Tunga Mosocho erinda kwanike buna ngo batyoterere bale bwekirano. My name is Samuel Ogezi, I captain Nyakongo School, and we are happy
to be playing up to the regional level today. That will be Katunga so yeah, we are happy. Yeah, we only expect wins because we never accept losing, despite the one we had between us and Gekano. But we expect just wins and to proceed up to the nationals. Yeah, even my boys themselves know that we can beat teams available today in the regionals. Yeah, they can testify. Yeah. Isaac Nyakundi, play rugby in Nyakongo School, and I'm happy because we proceeded to the regional level. What I can ask them is that they come and watch the game and cheer with us. Yeah. Mwanchi umurigiriria korwa asoro botiorioni ngana ikira omwerio bwa mangana maya asibire biga kolinde toska twanyegera chikoraga chensa 10 ayona mange no bego kuyanyora asenchira yowinge enda kutobwatia chensa mochiche mitandao asensa ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net magachi kamera soko ne kibna ebichana bayigelio gida wikira sole asenchira ya nere Petra Mukira bakubwaterana nere Lydia Mose Elia Nenkero Bofrida twara obuligereria worobia.